Ajde, vidimo, idemo red. Marina, može. What's picture number 1? Door. Door. Ok. Dalje? Table. Table. Ok. Picture number 3? Book. Book. Mirjana? Board. Board. Ok. Dajana, jel imate? Chair. Aha. Chair. Ok. Marina? Dictionary. Yes, the dictionary. Ok. Idemo iz dalje. Laptop. Laptop. Ok. What? Window. Window. Aha, sad ovdje može da stoji close the door i može da stoji open the door. Aha, ali zbog books. Books onda sam stavila, ja sam onda stavila close. Close, jeste. Close zato što obično nastavnik kaže open your books. Znači close the door, a onda Dejane? Treće nedeljom, četvrto, open the page, Pazite. Go to page. Go to page. Yes, go to page. Go to page, ali ostalo nam je prazno za books. Marina, šta? Open your books. Open your books, yes. Open your books and go to page 20 i tako dalje. Idemo dalje. Stand up. Stand up. Slađene? Sit down, please. Sit down, please. Šta znači slađene? Sit down, please. Sedite na. Jeste, sit down, please. Ok. To je to što se tiče domaćeg zadatka. A sada da vidimo nešto, da kažemo o množini imenica. I slađene, samo ako hoćete, ako imate oni domaći, da mi napišete na vrhu strane ime i prezime i da mi predate. Ja nisam stigao ovo. Šta imate? Ne, šta imate, šta ne, sledeći. Ovo je drugo ću sledeći. Kada stignete, nije nikakav problem. Gde ovde na... Na vrhu gde hoćete. Eto, ostalo kad stignete nije. Hvala. To sam završio, ovo ću na... Vaš. Kad Jer stignete... su me meteorolozi prešli. Rekli da se bude loše vreme. Mora sam jutro da idem da otvaram. A nema kada... Ajde, vidimo mi malo nešto danas da krenemo, ono što imamo danas. Za danas nije ništa teško. Množina imenica je u pitanju. Da vidimo prvo kako se kaže imenica.